Chief Minister Pulal Duman budget aphar ani kan riek chan halang House Speaker Kalome irem tinain vaina hian kumsang ni somni panga somni paruk chunga kan budget ruam manna karon phar ani India ram hian mason konga ke pen mekin khovel huwa puaram mason chakber te zingami ani meka India sarkar in mason na konga ta na a vision Viksit Bharat develop India le Viksit Mizoram develop Mizoram te atangkai te yang bera lomang veturin kanin buat side mek ani pu speaker ifriat angin kan state chuan hun kalpa tikhan eibar zonna le sumlak lu na konga harsan na kan tok thina harsa tak chunga kan revenue lak lu ve ang te po sarkar leiba le lo thei lova mantrul na tan thanem tak akal rala hei hian sumle pai en kol na konga minti chuan op le ani bu speaker tunin than puin hunung bera khan mi puiten kan chunga rin na an ngata anni min thlop na zara Mizoram Legislative Assembly voi kuana point akum masaber alo khar ve don tareng maya e house om taka budget masaber ka pharlaya ka soitong khan kumsang ni somni pali somni panga hi chu state sarkar in sumle pai en kol na konga leirem raptura ain buat sainatan year of consolidation kan puang kha ani a he kumpuan atanga kan malak na le ahong chuate antarlan kadu bok ani kan sarkar chuan mi puite ta na thaber tur ngai to chungin he in siam rem kum den chen hian kan sum nei ang te ren takle omzenei taka pechuakin public accounts nuaya kan sum pek chu mabak ke deposit te depository te GPF fund le pension fund te chu ata tolin a pechuak zela kumsang ni somni pali somni pangachung hian ke deposit le depository nuaya sum tling khom vaibel se zariat somthum pasari point par riat pasari zette GPF pek chu mai thailo cheng vaibel se zasari somriat panga point pakua bial le pension benefit tangkhang cheng vaibel se sangkhat somli le pani point pali pani zet chu kan pechuak ani pu speaker kan sarkar chuan ke deposit nuaya hunrei tak kumthum le IRA khoichet lowalo muto cheng vaibel se somru point pakhat pakua zet chu laps deposit tin apuanga hei hian public account nuaya leibanas takin atiniama chumai baka kan fiscal deficit le outstanding liability chut no konga po hong thatak anei don ani power sector lama kan mason na po hi thilchin se thlak tak ani power le na konga rei tak aba thla kal thin kha kan leibat tiniam turin tran kan la a power le na ta na kan leibat kan tlak fel baka ahun taka power lane bill kan pek ngal zel tak awangin kum masalama surcharge kan pek thin chu cheng noi zathum zetin alo tlan yam theita a hei mai ba ka hian ahun taka kan pek awanga aman minti niam sakna ribet po cheng noi za samruk panga point paruk pakwa zet atlingani hei wang hian power man bang salna lama harsan na kan nei tak lo awangin kumkalta sang ni somni pathum somni pali ain somni pali somni panga February thatlinga power halna tanga revenue kan mu po cheng nuai zasari samriat pathum point panga pathum lain atam jok bok ani kitianga aron soikhian til pakhat lo ngai to mi tur chu ril ro lo turata na thae mem chu na an thok tak tak nge tak tak lo ti kha ril ro khanin lo wong ve rengila mitam tak hi chuanin enge nan thok tak tak lo asoi a chi an distinction thu soya chi distinction ataka thok mu tur om lo antia mase fair de wa soi don chuan na chuan thok ve thawani amaro chu mi zong zong du thu samangin na chu an thok lo poni mai theya tin mi mal du dan ang vekin na an thok lo ti po achiang ani ZPM an ron sarkar tira lom tran amaro chu man la tak taka an malak na ina athalo zonga ahong te kha atira ZPM lo te po kha anhu kha chonin ZPM khan ti theivak lo ani khatiang khathil kha ani de unuk ani chuwan chuanin na chuan thok ani
thok lo top chun ni lawa ama ro chu mi zong zong du thu sa me ro chuan in an thok thei kher lo po ani mai thei ani Ayan power sector lama kan mason ma namay nilo sarkar sum enkol na konga mason na le mo purna kan len chuadan atar lang bok ani pu speaker National Social Assistance Nuaya program poimo tak pathum Indira Gandhi National All Age Pension Scheme te Indira Gandhi National Widow Pension Scheme tele Indira Gandhi National Disability Pension Scheme ate hian Central Sarkar atanga andon baka State Sarkarin thatin chengza alo pek thin chu kumsang ni somni pali somni panga tang khan cheng sang khata ti san alo ni ta a ti chuan IGNOAPS nuaya kum somruk atanga somsari pako inkar thakata cheng zathum lodong thin te chuan cheng sang khazani andong theita a kum somriat le achung lam thakata cheng zaruk la thin te chuan cheng sang khazanga andong tabok ani chutiang bokin IGNWPS le IGNDPS nuaya thakata cheng zali la thin te point state contribution alot puntak awangin cheng sang khazathum anlo la theita ani he hian kum upalam te mei thai le pian phungarwal ban lo te sarkarin kan ngai poimo zia atilang ani kumina hian Mizoram Healthcare Scheme noya healthcare bill ba tling khom zinga za somriat chu kan petlati ka hantar lang duwa hei ba ka hian tun sarkar kum to pa hi chuan healthcare bill ba zong song chu petlak vek thei kanin be sei mok ani kimi healthcare bill ba te po khita po in an ti tha an thok tha an thil ti zong zong a khianin a tha ka ti vek chong lawa example mai me dan beer te wine te khang kha regulation strict tak ne na zor antum ni de pon kalo shave thawani ke ma pon khang kha ke chu khamia kha chonin ZPM chu ka support don chong lawa chuanin airport chung changa po ZPM hi ka support chong lo amaro chu fair de wa han thir chuan an thok tha tin Mizoram sarkar chuan Mizoram Universal Healthcare Scheme nuaya in enkolna changtlungzok cashless system kengtel abo saya hei April ni khat sang ni somni panga atanga mantum ani kan sarkar chuan public distribution system nuaya National Food Security Act in ahuam velo chung kwaditan bu fai manchu kezi khata cheng som panga tangin cheng som thum a kan ti sanga hei wang hian October sang ni somni pali le February sang ni le somni panga thanga chung hian cheng vaibel se somni lai kan hum theita a uzung puinem e-post chu March sang ni somni pali atangin mantran ania retailer te bu fai hral bang chu hral phal ani tak lo wangin thasom pani kalta chung khan bu fai quintal singli le sang ruk zet hum ani a ration card surrender chung kwa zani le som pani anom to bok pu speaker kan sarkar chuan tax reforms lama tran la in September ni thum sang ni somni pali atang khan petroleum product pani motor spirit le high speed diesel atangin road maintenance cess le social infrastructure and service cess te ala a heng cess paniatan hian litar khata cheng ni ve lak ani heng cess pani te hi tax revenue ti san na tura malak na ni in hemia tang hian kum sang ni somni pali somni pangachung hian cheng vai bel sa som panga ve vel mu thei be sei ani heng se sa tanga sum mu te hi aman na turwa man bi katan chau man anni anga til danga man pen kan rem ti don lo ani kimi se san lak he amhan na tur dik taka an man zonin atha ka te kimi hi ka support ani achan chu mi puiten tax kan pe khian taxpayer shim ke ni chia petu te hi kan in ti thu thei don ani chia kan choya ngatinge I kongpui tha min pek lo chia kan choya ngatinge kan infrastructure te hi avat che ve khatiang zo hanin sarkar kha na takin kan pressure thei don ani khi sarkar tan po atha a achan chu an mani tan pon khatiang zong enkol na tur sum an mu theina tur kha ani dona mi puite tan po khatianga sarkar vanora pressure va pek theina tur kha
ข้ามี point ข้ามินเสียมอันนี้จู่ฟังจวนนี้นักชากติอเมริการามาที่คนนูลารำจังกังโจอาที่จวนเชียกันโจยาเชียกันเปียงั้นติงข้าขัดยังฮันนินสุรการค่ะสุรการช่วยตูเตะชิมเตะค่ะอ๋ออันโหวตชีนั่นนี่อันโหวตที่ไม่ละอันนอร์ชีนั่นนี่อ๋อตุนกุมกัลตาช่วงคาน administrative reform พงากันมาลากนะสินเสียตลากตักปักขัดจูสินเสียตลากตักปักขัดจูสุรการปีสังสังกายอับกันมังทาร์เฮียนี่เฮมีฟังเฮียสุรการนตกตะซิงอาหุนตะกะปีศาจเห็นไหมนี่ลูนาทอหุนซุงมันดิกกงะเตดิสปลินวันกงะเล่ทอหนบกรวกทราเสียมกงะมากันสอนผาเล่อินกันเสียเฮงฟังกันโลกนิตฮีอสุมเล่ไปจงจวนชุดชัวหารสมาเซนาทกตุเตเจดเวลดานเล่เรือรุปุดมังซูอาเซียมทราตีโลรัวอันนี้โลเฮริฟอร์มฮีสุรการินขวาเล่ตุยเตตานามาสอนนาทอนกงะราบิปอยโมตักประคัดนี้อินกันง่ายอันนี้มีกายเตะ biometric attendance เตปโอฮีมีทัศน์จวนนี้อันนี้น้อมดูอินอังเงยอมดูเวียวังอามาโรจุมานินหาตุยเล่เองบานหุ่นเปียดมาเข่งนาทอนวมติดตามจวนนี้เองฟักมาฮันินอังเงยโลทีเวทเลยตันนี่อ๋อจูฟังจวนนี้มีกายเอฟดีเตปโอฮีอัชเอ็มอันนี้อะไรก็ support อันนี้อ๋อตุนไลเทคโนโลยีละมาสอนเล่นอักเกนเตลฮาร์สันเลียนตักcyber crime เต social media มันสวลนะเตโดดเละทุบปวดปเลงเทดัดซิงเตเบลเล่นักงอาเตดับสวลเละเข็มนับเปกงอาเตเทตอบกันสวะ cyber crime police station ส่วน social media มังตูเตตานจิตตีนั่นแหละไก่รวยนัทราอันเทดัดเร่งอะให้ฮี cyber crime เบลเล่นั่นแหละอินเทอร์เน็ตเละเทคโนโลยีเตหิมโซกันมันเทนตุระมาลากนะปอยโมตักอันนี้การสุรการชวนมีปุยตนุนพุ่งเละข้อสักซอยการนาตานฮันโฮลดิ้งสกีมกันกัลปุยะมีปุยตหัวบโจไอบาร์จนนักงา progress partner เตเนนาจังฮวากันรัมมีปุยตฮาร์สันนาสุดเกียนนามันรปอยโมตักอันนี้นิคุมตอบละมามิโซรัม agriculture marketing บอตาเจงไวเบลสิจาสอมกันเป็กจูสุรการินัทันบีกคลายทาร์มุนพิยาสอทิงไอเองมิโซมาร์ซาเลมิโซทาร์บูฮุมเลนานมันโซตันเมกอันนี้อาจูลังอินซุมโปดาเบลเซลอันนี้ฮันโฮลดิ้งสกีมหน่วยมาลากเมกนะทายปังอาติมากาฮิยันเซริคัลชัดดิพาร์ตเมนต์หน่วยซิลสมักนาทรูละมาลากนตูรินรัมอัคร์สังขจัตุมเซตซูเซริคัลชัดฟูดพลานตานเซียมเบลอันนี้กุมินซุงฮิยันก็กุนฮีมาทริกตันจารุกสามปนิพอยน์ปนิปัสริเซตทาร์ชัวอันนี้แห่งก็กุนทาร์ชัวเตฮีอาชัลนตัวรัวมันนฟิลตักอมซาอันนี้บ้ากะอามันโปจันวารีนิขัดสังนิเลสมนิปังงาอัตรังคานกุมมาสาอินซาสมปรุกลายินอพุงชาวบกอันนี้ให้บ้ากะฮิยันก็กุนมาทริกตันสมปัสริพอยน์ปักวัวปัสริเซตซูสเตทโปนะทนสัวอันนี้ให้ฮีปังอังโคยาเอจอนนักงามาสอนนับปอยโมตักอันนี้ผู้สปีกเกอร์กุมินซุงอินสัสกีหน่วยเจงไวเบลเซจังอากันอินเบสเซลายินอาทิตย์ละมาเจงไวเบลเซจันิสัมสริปังอาเจ้ามินอัพรูฟสักอันนี้อามายรอซูอินเซนทีฟดอนเทนาตานาที่หลอดทินง่ายเตเทโตปินกันหันโบเซียสัสกีพาร์ท5หน่วย stimulation of industrial growth หน่วย Mizoram Urban Area Building Amendment Regulation สังหิสมนิปังอากัน implement เทียวังอินเจงไวเบลเซียจะทุ่มเซตมินเปะตินสัสกีพาร์ท 7A หน่วยทิ้งกลางลำตีมาโซนนตูร์ incentives for land related reforms by state government นตานเจงไวเบลสมปังอา point ประคัดปริยัดเปกกันนิบกะช่วงอลันิลวาพาร์ท 9 หน่วย CSS ครั้งSMS ตานาเจงไวเบลสมสริปังอามินปมสกาพาร์ท 10 หน่วยDistrict ครั้งworking women's hostel สังนตูร์ไวเบลจะสมนิปัสริเนนอาวายาคุมคัลเมกชูงาสัสกียตรงาจันวาริสังนิสมนิปังอาทาทิงามินปมสักจงสงฮีเจงไวเบลจะสริสมกัวปนิพอยน์ประคัดปริยัดนีอินอัตกากันซุมดอนต่อจูไวเบลจะรุกสมทุมอันนี้
tin saski part 1 revised guideline nuaya cyclone rimal sang ni som ni pali awanga chiat na kan to te puruk natan kan state chuan special disaster fund atangin seng vaibel sa somthum pasari point pangabial kan dong thaidona heng ba ka hian revised guideline nuaya part 13 le part 1 additional te labei sei ani bok saski part 1 hi state zong zongin kan donga part dang te hi chu state tinin andong kim vek lo fowa ke ni ro chuan kan dong kim thei deuh tho hi kan official te thanem ngai na ani a alom om hle ni pu speaker tuna ka soiba ka hian emi ka speech tur buat sai nuwa hian don bel le kan nei nuala India Rama state pathum chawin an don theite state panga chawin an don theite po don le kan nei to ani pu speaker kan economy melmang tlang pui heng te fungsang sangatana anman GSDP revenue deficit fiscal deficit le debt sustainability te manghian tarlan kahantum don ani kumin sang ni somni pali somni panga GSDP BE hi cheng vaibel sia singli sangre somthum pasari point panga pani nitura chut ania figure omsa be chanasiam ani lo thei lova kan sarkar chuan kan ni na diktat aya sang GSDP figure kan nei chini tha atilova tlaniam ta anga alan pha tlaniam ta angin alan pha do lan pha don maila tuna tang chuan hoisen taka figure dik thayang ber mga inte a kan ni na diktat pho chuangam hi adu tlat awangin sang ni somni pali somni panga GSDP revised estimate cheng vaibel sia singli sangriat somthum pasari point panga pani chu vaibel sia singthum sangli pathum point pani pasari nizok tura chut chua anita a aniam na hi vaibel se sang singkhat sangli somthum pali point pani panga zet ani hei hi figure dik zok kan man tak wang mai ani a tlaniam angin a figure lang ma se atakin kan thang lo ti na akok lo nakum sang hi somni panga ni ruk GSDP BE chu cheng vaibel sia singthum sang ruk somriat pariat point pariat pani nitura chu nin apun na chu vaibel sia sang hi somriat panga point panga ani chole don tho ani chutiang bokin kan economy than chho dan po hetiang hian siam that ani sang ni somni pakhat somni pani actuals at constant price minus 9.30%. Sangni somni pani somni pathum provisional minus nilovin 9.74%. Sangni somni pathum somni pali advanced projection 9.89%. Sangni somni pali somni panga projection 10.05%. Sangni somni panga somni paruk projection 10.21%. Kum sangni somni panga somni paruk chunga kan state's own revenue hi kan total revenue receipt atangin 20.20% ting thai tura chut ania sumhu tur zong consolidated receipt atanga chut chuan 17.21% aniang kum local tura hian kan state in kan tho so ve tur zong hi vaibel sia sang ni zaruk som paruk point pathum ni tura chut ania kum kalme kam hu be se ain pasari point pali panga personin apung don ani kan sum huna hal lian zual te chu GST te sales tax te energy bill te tui bill te anni kum sang ni somni panga somni paruka hian revenue surplus cheng vaibel sia zanga somrup pani point pakua pakhat nei thei be se ni hei GSDP atanga chutin 1.56% ani kum sang ni somni panga somni paruk chunga kan fiscal deficit chu cheng vaibel sia sang khajaruk somnga pakhat point paruk pariat ani dona chu GSDP atanga chutin pali point panga pasari percent ania hei kum kalmek sang ni somni pali somni panga BEA GSDP luizok
seng Bible sa singli sang riat somthum pasari point panga pani atranga chut pani point pariat pali person ai chuan asang viau ani kumkal meka kan fiscal deficit revised estimate seng Bible sia sang khat zathum somruk panga point pasari bial po hi GSDP revised figure seng Bible sia singthum sangli le pathum point pani pasari atranga chut phei chuan pasari point paruk pathum percent z akai chau ani hetia fiscal deficit percentage sangvia anga alan lai hian atak takai ro chuan kan fiscal deficit hi kum kalmek ai kum thara apun na tur chu Bible sia jani somriat panga point pakwa pariat chau ani engpo ni se GSDP figure te hi projection anni a actual figure fiat ani huna heng hilasiam rem tur anni ang ten GSDP chu dan tharmanga kan kaltak awangin kan GSDP chu alot niam ta a hei wang hian kan fiscal deficit percentage chu alo sang ta thung ani kumkal mek sang ni somni pali somni panga bi ang chuan kan debt GSDP ratio chu 29.22% ni in kan leibat ling khom chu Bible sia sing kha sangli somthum pali point pasari paruk ani heti lai hian kumin vek sang ni somni pali somni panga RE a chuan kan leiba chu seng Bible sia sing kha sangthum somthum point pariat pahni ani a seng Bible sia sang khat patum point pakwa pali zetin atlan niam ani atlak niam na chan chu tun maya ke deposit le D3 baka GPF withdrawal cheng Bible se sang khat zaruk somni pathum point pasari kan release te laps deposit atana cheng Bible sia somruk point pakhat pakuate mga public accounts leiba ti niam ani wang ani iba ka hian kumkal meka sumpuk turarwa mante ataka chuan kan puk vek lobok ani nabata cheng Bible sia jani somnga puk tura kan da lain Bible sia somriat vel chau kan puk dona REC Bible ni NCD sia cheng Bible nga Sidbia Bible sia somthum Urban Infrastructure Development Fund a cheng Bible sia somni pangate da maila heng hi kumkal me ka kan puk don lo ani sang ni somni pali somni panga REA kan debt GSDP ratio chu 38.32% ani a hei tarlan tuangin GSDP chu dan tharle rintlak zok kan man tak wang ani chemical zela hian kum sang ni somni pali somni panga REA kan GSDP chu seng Bible sia singthum sangli pathum point pani pasaria atla thata a hei hian debt GSDP ratio aron ti sang ta zok ani hetiang zel kan kal hian kum thar sang ni somni panga somni paruk BEA kan leibat ling khom chu seng Bible sia sing khat sang thum zakwa som kwa pakwa ni tura chut ania debt GSDP chu 38.79% aniang kan leibat ling khom lo pun na chan pakhat chu saski loan kan mu that wang ani puski kan leiba hi a percentage zogin sangin langma se ataka chuan Bible se sang chuangin atlaniama GSDP figure dik kan man ta ka wangin a percent ero chu alang sang mai ania tin saskia hian kan mu that em awangin alan hei hian leiba sang angin atilang bok ani Speaker Reserve Bank of India hian state sarkar te leiba wanga talbuai turvenan reserve fund pani minvon saka chung ta chu consolidated sinking fund le guarantee redemption fund te anni heng reserve fund te hi state sarkarin contribution na pe ka tanga siam anni CSF nuaya sum investment engemo sad le apung te hi state sarkar labor na turin aman theya GRF ero chu state sarkarin anuaya PSU le society tana loan guarantee pek anrul thailo tlan chuana tana roman anithung tun February thinga CSF a kan sum nei chu cheng Bible se zanga point pakhat pariat le GRF a Bible sia sum sari pakwa point pariat pani ani kumsang ni somni panga somni paruka hian
heng reserve fund atan hian vaibel sa somriat le vaibel sa somthum te da tura ruam man ani hemi kai noya thilpoi mo tak pakhat chu RBI noya special drawing facility kan nei thei zat hi heng reserve fund atana kan contribution hian a hril thui le ani budget estimate sang ni som ni panga sang ni som ni paruk receipts revenue receipts state sarkar in revenue kan mu theina nar te chu on tax le non tax revenue te central sarkar chia insem te revenue deficit grant te CSS nuaya sumle central sarkar atanga grant sinate kan mu te hi an ni a kumsang ni som ni panga som ni paruk chu nga revenue receipt tura mu kan in be sei za chu seng vaibel sia sin khatsang ni zakwa somli pasari point paruk pakhat ni tura chut ani states on tax revenue states on tax revenue atanga mukan be sei za chu vaibel sia sin sang khazali somsari pariat point pani paruk ania kumkal mek sang ni somni pali somni panga BEA mukan be sei seng vaibel sia sang khazathum som pani point pali pani ain 12.64% in apungani kumkal meka consume huatanga 77.79% su GST atanga kan mu ania kumkal meka GST atanga kan mu tur cheng vaibel sa sang khat somli panga atang hian kumthar sang ni somni panga somni paruka mu kan be se chu cheng vaibel sa sang khat za songa a chodon ani kan mu na kong dang te chu vehicle tax te land tax te sales tax le profession tax le adang te ani hlom states on non tax revenue state sarkarin non tax revenue atanga kan mu na te chu energy bill tui bill state lottery ILP sarkar guest house RBI atanga cash balance kan invest avanga interest kan mu te anni kumthara non tax revenue atanga mu kan be se chu vaibel se sang khaza somthum pariat point 07 ania kumkal me ka kan be se ain vaibel se som panga point paruk pariatin atamdon ani devolution of central taxes and duties sarkar lai puin kumsang ni somni panga somni paruata na ramchung state somni pariat ta na chia insem tura arwa manchu vaibel chia noi som pali sing ni sang ni zali som li le pali point pakhat ani heta tanga Mizoram chantur 15 finance commission in Minruam han sakchu 0.5% ania chu cheng vaibel sia sang sari za som pani point pani pathum ani hi kumin sang ni som ni pali som ni panga BEI in som paruk point paruk pakhat parsanin asang zok ani puspi karhei kan be se ain kan dong nema kan lom leni finance commission grants post devolution revenue deficit grants 15 finance commission in PDRDZ atana sumin ruaman sakdan chuan kumin sang ni som ni pali som ni pangatan cheng vaibel sia sangkhat som sari pakua ani lain kum sang ni som ni panga som ni parugatan cheng vaibel sia zanga somriat paruk chau ani tathungani a post devolution revenue deficit grant ramchunga revenue deficit nei chin state som pasari tana arwaman sak ania tuna peichuan state paruk chawin andong to don ani he sumruam man akum tela alo tanyam hian sum man lama kanin po fan theina ati zim pha viau ani pu speaker hei hi kumtin atlem tual dona atopa chuan a zero don ani kan sum na lian tak he tiang he ni a amaro chu tun 16 finance commission local khan a theitok kan chua kan in rem na tuthlung memorandum of settlement khan Mizoram chu special category state anga enkolzui zel an yang ti achuanga khamiang khan min enkolzui zel hi in bani tin kan lo soya chuwang chuan claim tual chu anit na chungin heng state paruk te singa rau hian ngai poimo bi kan hlo turani kan ti ani local body grants rural local body tetan cheng vaibel sa samsari palile
urban local body tan cheng vai bel sa somli chu finance commission ruam man angin da ania urban local body grant atana sum ruam man hi cheng vai bel sa khata apun lain rural local body grant ero chu vai bel sa niin atlan yam thung don ani hei po hi 16 finance commissioner nasa takin kan nora besay na sang tak kan nei ani State Disaster Risk Management Fund kumsang ni somni panga somni parukchunga State Disaster Risk Management Fund atana sumruam hanchu cheng vai bel sa songa pasari ani he sumhi central state sarkar 90-10 ratio mga kanin tumsem tur ani he sumhian State Disaster Response Fund le State Disaster Mitigation Fund te ahuama kum local tura hian SDRF tan 80% daniin chu cheng vai bel sa somdi panga point paruk bial ania ten SDMF tan 20% ruahman ania chu vai bel sia som pakhat point palibial anithung centrally sponsored schemes te hi central sarkarin scheme anaite state in ati lotin natura sum apek ania kumsang ni somni panga somni paruk chunga CSS atranga summu kan be sei chu vai bel sia sang ni zathum som pali point bial pali ani hei kumin sang ni somni pali somni panga chunga kan be sei zat ain vai bel sia za som rupathum point pakwa panga in atlem zok ani achan chu samagra siksa abiens noya CSS portion noya summu tur atlang niam wang ani ber ei po speaker zoi ati niam zela state sarkari na kan kuta kan ken tura central sarkari na han holding venia state sarkar hi an sumin central scheme frang bangin minon doma kum khwa mi dom ren tur anilova eng tikai mo keimanin kan ken ko vezui theitura an ruaman ania wangin eng samagra ang chi te po hi anti diam freta state sarkarin kan regularize ho vezel angai ni tun din munahian Mizoram hian CSS scheme thanem tak akal puime ka chungzinga chuan samagra siksa abian te khopwile thingtlang te ta na insakran puina Pradhan Mantri Awas Yojana te Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme te National Health Mission te Jal Jeevan Mission National Social Assistance Program te Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation te Swachh Bharat Mission te hi alianzual te anni December sang nilai somni pali khan Mizoram po SNS Pars mangthei tur zinga thanve ani ngengya chemical zela hian CSS kai noi sum te chu SNS Pars model mangin rang taka release ngal zel tura ruaman ania just in time release dan zuin RBI noya e-Kuber platform mangin release ngal zel tur anidona CSS sum sel khotlai om thei to don lo ani pu speaker SNS Pars noya hian vaibel se zani somnga atranga zanga chumin kar engemaw ber chu don kanin be sei mok ani externally aided project EAP noya hian project lian tak kalpui me kanneya Health and Family Welfare Department noya Mizoram Health System Strengthening Project te Mizoram State Super Speciality Cancer and Research Center le UDNPA noya Aizol Sustainable Urban Transport Project te chu kan project thomek te anni heng EAP noya sum te hi reimbursement system mga don anni a funding patran chu 80/20 ni in grant portion atanga 10% chu loan mangin state in arul bok ani kumsang ni somni panga somni paruk chunga EAP atanga grant kan mu tur chu vaibel seza ni tura chut ani capital receipts post speaker capital receipts chu sumpu katanga kan mu te hi anni bermaya atlang puin hunbi neya kan don nilo public debt te sarkar in bidang hena loan apuk tir anron rulet le na te anni public debt chuan central
Sarkar le financial institution atanga sum kan puk te sarkar asset le bungrodang ti ralna atanga kan mu te hi mani kumsang ni som ni panga ni rukchunga capital receipt atanga poisa mu bai sei za chu vaibel sia sang ni jani somnga pakat point pakat panga ni in kumkal me ka bai sei za vaibel sia sang ni som ni panga point paruk pathum ain za som pakat point som pathumin asang ani recovery of loans and advances. Kumsang ni som ni panga som ni parukchung hian state sarkar loan rul na tling khom tur chu vaibel sa som ni pali point pakko pasari ni tura chut ania heng loan te state sarkar in cooperative society tele sarkar na thokte atanga loan rul na lo lut tur te anni public debt internal debts. Kumsang ni som ni panga som ni parukchungin capital receipt nuaya internal debt tatanga sumpuk tura kan ruang manchu seng vaibel sia sang khazali samruk panga point bial pathum ania chu kumkal mek sang ni somni pali somni panga kan puk vaibel sia sang khazali somriat pani point bial pathum main atlem thret dona market loan atang hian seng vaibel sia za som sang khat za somnga chu puk tura ruang manania heipo hui kumkal mek aya vaibel sa som niam anibok nabat atangin vaibel sa jani somnga NCDC atangin vaibel senga sitbi atangin vaibel sa som tumle UIDF atangin vaibel sa som tumbok pu kan tumdon ani loans and advances from central government and other financial institutions pu speaker kan sarkar chuan kumsongan huwa pektur interest free loan special assistance to states for capital investment sa ski chu laksun zomzel kan tuma ramtan routling thil siamna tan sa ski atang hian cheng vaibel sa sari somnga vel don thei kan in besia EAP loan portion atanga besei cheng vaibel sa som pakhat point pakhat panganen awain cheng vaibel sa sari somrugle pakhat point pakhat panga chu loans and advances atang hian kumsang ni somni panga somni parukchungin laturin kanin buat say ani hei kumkal mek BE sang ni somni pali somni panga ain vaibel sa zani somnga pakhat point pakhat pangain atamzok don ani tichuan kumsang ni somni panga somni parukchunga revenue receipt le capital receipt nuaya kan summu turzong song chu cheng vaibel sia sing khat sanga za somkwa pariat point pasari paruk ani disbursement revenue expenditure nuaya summan chwa turzong song chu cheng vaibel sia sing khat sang ni zanga somli point pani bial ni in kumkal me kaman tura ruaman cheng vaibel sia sing khat sang kha zakwa somnga pasari point bial pali ain zazela pali point pariatin asang zok ani kumsang ni somni panga ni rukchunga summan na turzong song atangin revenue expenditure tur hi za somriat pani panga pakat ani revenue expenditure asan na santlang puite chu annual increment le dearness allowance lopung awanga sarkar na toklo lopung le pension payment lotam sozel te ania salary le wages atana sungrua manhi revenue expenditure zong songatanga za somthum point panga palizet atlingani hebaka hian power purchase atante sarkar in railbol na sang atana mamo lo sang sozel te sarkar infrastructure sang kongpui tuilak na buildings le adangte enkol le von thatna tante sarkar le batling khomin ahin chua apung rul na tur te a man tura da ani capital expenditure pu speaker kum local tura hian capital expenditure ta na sumro manzong song chu cheng vaibel sia sang ni zaruk somnga le pariat point panga paruk ania kum kalme karwa man cheng vaibel sia sang ni zali somnga panga point bial pariat ain za zela pariat point pani pakuain atamzok ani capital expenditure ta na ruamani sarkar summan turzong songatanga zazela som pasari point pali pakua ani
capital expenditure chu sarkarin ramta na asset rotling mason na lam thona na aman le sarkar leiba tin hiam na ta na summan soina ni a hian sector frang franga hun reizo daitur infrastructure siam na ta na sumrua man te hi ahuama hemiatan hian revenue surplus nei thei apoi mo a chuan capital expenditure ta na sum da theina rem chang asiama chuti rural instead sarkarin revenue mu thei te hi alat lem deu awangin capital expenditure ta na sum duangin kan da tam thei lo zok ani chuwangin ramason na tam le chak zok kan tho thei nan kan sarkar chuan revenue tam zok mu thei na tur kong adap chozel don ani sarkar sum puk rul na tura sum sen hi leiba ti kiam na man ruwa ani awangin capital expenditure huang chunga da ani kumsang ni som ni panga ni ruk chunga man turin cheng vaibel sazali som pakua chu da ani a hei kum kalme ka kan ruwa man ain cheng vaibel sia som sari pakhat point pariat pathumin atlem zok ani hei hi open market borrowing OMB atanga kan sumpu rul tur claim thretin rul tur claim thretin angong chua ani tichuan revenue expenditure le capital expenditure bel khom chu seng vaibel sia sing khat sanga za som kwa pariat point pasari paruk ani speaker sectoral allocations lam hanlut ila kami seng vaibel sia sing khat sanga za som kwa pariat kha budget pumpui ani ta ani general service sector atangin hantran ila general services sector hian development fund te chu omjanei takaman ani theinan atran puya amaro chu ele barlama mason na angong lutuklo he sector noya hian sarkar banle kutke poimo legislature general administration election district administration home lok ayukta fiscal services and call nate da ani he sector noya hian sarkar leibat awanga apung ru nate pension le retirement benefit rang te po ruaman ani general services sector tan hian cheng vaibel sia saruk zanga le som point pathum pakua da ania heng singa vaibel sia sanga somthum pakhat point pariat bial chu revenue section ni in cheng vaibel sia sang khazali somsari pariat point panga pakua chu capital section nuaya da ani he sector tan sumda hi budget pumpuya tanga zazela somli le pani point pariat pali ania kumkal mega kansum da cheng vaibel sia sanga zaruk somruk pathum point pasari pali atanga pun na tur chu zazela som pali point pakua panga ani ang general services sector noi hian CSS le EAP tana counterpart funding kanda cheng vaibel sa zani somnga chu kum thara po hemiza tho hi ruaman ani a hei hian skip frang le EAP project baka proposal of make ADB funded Mizoram Universal Healthcare Scheme po huam tel thei tura kan ngai ani kan sarkar chuan kan police personnel te travelling allowance bill rate tak pending ani awanga harsan nan to te kan riat puya he harsan na sin felnan hian cheng nuai somriat pasari point pasari pani chu DTE nuaya an mu thin pa ngai baka pek bel ani a hei hian ven himna lam na thoktu te chu an mo phurna thattaka an len chuan na konga apui nge yang ti kan be sei ani social services sector chuan mipui ma mo phuruk na lam heng education sports health and family welfare water supply and sanitation housing local administration le district council social welfare and nutrition information and broadcasting labor and employment te ahuama he sector hian mipui nun phung ma mole mason na lam ahoi ani kumsang ni somni panga somni paruk chunga social services sector ta na sumda chu cheng vaibel sia sangli zasari somli le pasari point pani pali ania chu budget pumpu atanga zazela somthum pakhat point pani pathum ani heta tanga vaibel sia sangli zali somsari panga point pani pakhat chu revenue section nuaya aomanga cheng vaibel sia jani somsari pani point bial pathum chu capital section atan man aniyang social services sectora kumthara
ซุมดาฮีกุมกัลเมกาซุมดากันซุมดาฮีนินกุมกัลเมกาซุมดาเซงไวเบลเซียสังลีจักวาสมรุปปัสริพอยน์เบียลปะกัวอาอินซาเซลาปลีพอยน์ปลีปฐุมอินอันเนียมอันนี้อาจารย์ซูนิจินาผู้สปีกเกอร์กันสวยตัวสมัครราติเตข้างข้าลดลากเนียมตากวางอันนี้ PIC Department หน่วยตุยปั๊มนตุรินเซงไวเบลสมรุปดาอันนี้บกะกุมคัลเมกอาอินเซงไวเบลสอมินอัตมอันนี้ผู้สปีกเกอร์กันสุรการเฮียนมีปุยเตคริเซลนั่นลำกันไงปุยโมวางินกุมทาร์บัสตาเฮียน healthcare system healthcare scheme ตานากุมคัลเมกกันดาเซงไวเบลสมนิจูเซงไวเบลสมงากันติสางา State Lottery ยตรงาหมู่เซงไวเบลสมนิกันดาชินบากาเซงไวเบลสมทุมเบลินเซงไวเบลสมงาฮิดาอันนี้ทีน medical reimbursement ตานา department ช่าง allocation กันเปกบากาเซงไวเบลเซซากันรัวมานะให้สรการนทกเต้น medical bill รังโซกาอันลักไทยนั้นเลย medical bill ทิ้งคอมตามลุตุกชินปุ่มเปิลนะอัตานะรัวมันอันนี้ผู้สปีกเกอร์อาหุนตะกับสรการินอเปกไทยเหล่าส่วนสรการินเพนัลตี้อาจอยนตัวเล่งินรัวมันอันนี้สมัครศึกษาอภิญญ SMSA หน่วยทกเตเลได้หน่วยทกตัวเตลเซ็นทรัลสรการจังหวัดกันหูตัวเลสเตทมาชิงเซอร์อินได้บักท็อปอัพ SMS สตานเซงไวเบลสมเรียนเลปังอาปอยน์ปฐุมสุรวามันนี่ทีน ICDS หน่วยฮิยัน Women and Child Development หน่วยทกชินเซ็นทรัลจังหวัดซุมดอนชินอโลตอบตากวางาฮาร์สันตอกตานท็อปอัพ SMS สตานเซงไวเบลสลีปอยน์ปะกัวปัสสริจูสเตทฟันจังอินรัวมันอันนี้บกกุมคัลเมกากันโลตีดานังบกินกุมทราฮิยันถิงกลางลำมีอามาโมตตานาอัฐอนรวงผลนตุรินเซงไวเบลเซงารัวมันเลอันนี้ economic services sector economic services sector ส่วนไอบาร์ซอนนั่นแหละมาสอนนะนาทอนลำแห่ง agriculture เลยอาคายนดเฮาเต rural development MLA local area development fund power irrigation and flood control road transport communication science and technology environment tourism civil supplies เลยอดังเตอหัวมันนี่เฮเซกตอร์ตานยังกุมธนาเจงไวเบลเซียสางทุมจังอาสอมปริยัดปอยน์ปฐุมปัสริจูรัวมันนี่จู่บัจจุบันปุยตรังอินซาเซลาสมนิปฐุมปอยน์ประคัดปังอาอันนี้กุมคัลเมกบัจจุเจงไวเบลเซียสางทุมจันทิสมสริปักวัวปอยน์ปักวัวปรุกอัตรังอินซาเซลาปัสริปอยน์ปนิปัสริอินอปุงอันนี้ผู้สปีกเกอร์กันสรการส่วน economic sector หน่วยฮิยัน flagship program มิโซรัมบ้านไก่ฮันโฮลดิ้งตานากุมสังนิสมนิปังอานิรุกซูงินเซงไวเบลสะทุมสมงากันรวมมันนะเฮกุมคัลเมกเฮมิปัวละกันดาเซงไวเบลสะจันนิอาอินซาสมสริปังอาอินอสังอันนี้กุมคัลเมกเป็นโรเลดีสิลจังอาโรดเมนเทนเนนเซสกันลากคอมเซงไวเบลสะสมปังอาอัตรังอินมิโซรัมสเตทโรดฟันโบตินอโลมันตานากันดาชินเซงไวเบลสะสมลีจูกุมทระเซงไวเบลสะสมงาปังอากันสันสวะเฮบากาฮิยันแห่งไอเทมจังอากันลากเท้า social infrastructure and services อัตานากันมุตูร์เซงไวเบลสะสมปังอาจู education health และ social welfare sector ตานามันตูรินกันรวมมันบกอันนี้เซงไวเบลสะสมทุมจูปีดับลิวดินวากงเอ็นโคลนั่นแหละเซชันนาตูรินดาอันนี้เซงไวเบลสะสมสริจูกงปุยเลยโดเตa project ปอยโมดานอาจิรามันตูระรวมมันอันนี้บกผู้สปีกเกอร์อินก็ดัดเต็มเวอินติไม่เทียเฮ้ยชัวเวเล็กนี่เฮงตัวนั้นมันตูซุมฮี source ดังจังอินทันเอ็มโซกได้กันหูดอนนี่เฮเซกตอร์นัวบกยัน power เลยนี่ตัวเซงไวเบลเซจังอาดาอันนี้กุมคัลเมกดาอินไวเบลเซจาอินอพุงทีนเซงไวเบลเซจาสงกัวปะกัวปอยน์ปัสริจู power subsidy ตานดาอันนี้บกกุมคัลเมกกันดาอินไวเบลเซสอมปะขัดปลีปรุกินอัตลันยามทุงดอนอันนี้ power and electricity department in power generation เล transmission ตานาอันนัทอตีสังนานเล
transform mai hlui te thak nan state fund atangin cheng vai bel se som da ani a tin rooftop power grid subsidy tan cheng vai bel se thum le infrastructure asset dang te siam nan cheng vai bel se sari chu kumlo thar tu ra hian da ani bok charge and voted expenditure kumsang ni somni panga somni paruk chunga summan tur ruam han zong song gross estimated expenditure chu cheng vai bel sia sin khat sanga za somkwa pariat point pasari paruk ani food civil supplies and consumer affairs department nuaya bufai ralna tanga kan mu le tur le printing and stationeries le public works department atanga bungro ralna kan mu le tur zong song deduct recoveries cheng vai bel za somnga panga point panga bial pai nuwa kan net estimated expenditure tur chu cheng vai bel sia sin khat sanga somli le pathum point pani paruk ani ang total estimated expenditure atanga cheng vai bel sia sang khazathum somru pathum point pathum pali chu charge expenditure ani anga adang zong deduct recoveries tiamin cheng vai bel sia sin khat sang thum zariat somthum panga point pali pani chu voted expenditure ani ang hei hi e house om takin apas ngai chin ani post pick up tuna chuan supplementary demand for grants kan lut anga kumkal mek sang ni somni pali somni panga tana kan revise estimate supplementary demand tana karon phar chu cheng vai bel sia sang thum zanga som pani point pathum ani budget estimate pa ngai ba ka supplementary demand lo om thin na chan tlang puite chu saski atan allocation kan mu ba ka kan don belte css atan kan sum mu base ai kan mu tam tak awang te cyclone rimal sang ni somni le pali awanga sum man lo pung ta te medical reimbursement le kongdanga sum man tur ruam man sa ai lo sang chote awang an hlom kumin sarkar kum sang ni somni le pali somni panga chung hian achunga achan rang tar lan te wang khian kan budget estimate ain ataka kan sumpe chu vai bel sia sang thum zanga som pani point pathumin atam zoka hei hian charge expenditure nuaya sumpe chu cheng vai bel som thum paruk point pakat pani le voted expenditure nuaya cheng vai bel sia sang thum zali sum sari paruk point pani pakat te ahuama anu nung zok hi he house in kan pom pui ngai bok ani ruaman sa pi lama heng sum kan pek chu te hi atira kan riat lok lo mamo local te puruk nana sarkar ne pek chu te baka central lama tanga sum hu bel rim budgeta da lu ngai te wang ani atom nan chuan pu speaker kum sang ni somni le panga somni paruk atana budget estimate charge expenditure tel lovin cheng vai bel sia sin khat sang thum zariat som thum panga point pali pani chu he house dom taka hian soi ho tur le min pompui tur tan karon phare tin budget estimate ba ka hian kum sang ni somni pali somni panga atana supplementary demand charge expenditure tel lovin cheng vai bel sia sang thum zali somsari paruk point pani pakhat chu he house dom takin min pompui tan karon phartel ngal bok ani kalome riek rei ngai rei ngar le mai summan na lang tur lang sar zual de te khan soinon leila pakhana chonin hand holding scheme kha e cheng vai bel cheza thum somnga da ania tuna 2024-25 kuma hianin 75% in asang zok ani 2025-26 a hianin engtin tak nge hand holding scheme hikal pui an tum chu ka hre chuang lawa amaro chu poisa anda bel awang hian apui choviau tura hangai phot meila chon apathina chonin kong siam na le a thuam thana hanin azwain 2025-26 atan cheng vai bel cheza anda bokani soitong hanin chia kan choi tro mi puiten chuwa chonin ZPM kai shoi mizoram sarkar hianin kong pui tha min pe turani min pe nge turani kong pui tha min pe theilawani chonin sarkar po ha kan soi sel ngam sak turani soisel huamin le soisel huamin anipon chia an la chu intilo ma se ke ba ngai da chonin soisel huamin chia an la chu wang chonin kong siam na le athom thatnan hrim le khang zong ta hanin
2025-26 a hian in cheng vai bel cheza anda ani chuwang chuanin kongpui tha andu metal po kongpui metal po hey amhinga metal nilo mam amhinga metal nilo mam khatiang kha kandu khemi treasury ti te chuan tennis court chuk thak na le khoi nge chaltang khemi chanmari kon ron chuk thak ron chua ma si hey kongpui chu ain metal ve ni ma se amam hlol lo khila hema scooty tlan phei chonin hreom do lutuk chonin MLA fan kha nga ya kalpui turania ruang phurna tan cheng vai bel chenga anda le boka choni Mizoram State Healthcare Scheme noya bill omte pe klang zung ani theina tura tan khan allocation an nei thin cheng vai bel che som ni kha tuna hianin cheng vai bel che som ngain anti sang bok ani ti chuan budget pumpui kha cheng vai bel che sing khat sanga za som kwa pariat point pasari parukania hetami a budget pumpui atanga 82.51% cheng vai bel che sing khat sang khat za som cheng vai bel che sing khat sang khat zakwa som nga pasari point bial pali hi sarkar na thoklo sarkar in rel bolna le pension lo revenue expenditure turania chuan abak 17.49% cheng vai bel che sang ni zaruk som nga pariat point panga paruk chu mason na na tho na tur capital expenditure ane hati zong kha tun trumata na an react thei chu ane enge ngai dan budi han comment don yo video le gai mule theu don ya